Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di jeung urang si Kupe si Cekdam alias Ranca Kupa. Urang nyen video tinggalikeun video na kumaha tompo like share ya. Kebetulan nih jeung komen oge subrek teng poho. Oke. Tinggalikeun we. Jarum super dimana janda ngerasa si parawan bos omat bos tongkat tipu dan lain-lain oge bis minor kok tongkat tipu bos anaknya 2 garalak bos. Jarum coklat kajar nyesep degot omat bos tong tes piteng sebab bau si paeh ke mana nulungan paeh mah bos mending minum si kopi ngeunah bos komo kapal api ML deh malam ieu rasa dingin bos salimut emang cuma salimut aing. Oke bos lanjut. LA bol enggak bobogohan anggrek putus terus sama selingkuh di mana-mana bos aing dong selingkuhan mah 2 bohong ketang bos. Marlboro ngerasa bosan dengan rebo udah besok kamar sip mingguan naris ya cing deh mah HP main game ujung ini status lagi gabut bos. Magnum mangga inum siapa bos omat tong jeung gelasna isi melag ngetik koro bos. Oke baik kelas mil beli sana lepis bos pasar tapi omat bos tong ketipu ini mah boba penipuan bos celana lepis aya nu cenah koran bohong bos yang percaya orang mah bohong. Sampurna sampah pucuk rangga girang bos komo dandana anyar pegat anak lagi 2 bos ya. 2 bos anaknya 2 bos ya. Oke bos. Garpit gas rem tulikin bos cilaka kalau di tukang nabrak bos. Ese sari salimut bos dijual sebagai jengudun jual salimut bos. Terus sama termere udah ceng bos bohong bos bohong. Samsu saha susu tapi omat bos tong susu kutang bos salah euy tong susu cap kutang bos si maneh kabita wingi saro kabita meni keneh su cap indomie cap padang susu eta mah pokona mah cap enak harga oge murah terjangkau 500-an bos kena 1.500 bos. Oke bos salam wing sampura lamun aya sorangin gerbag-gerbuk sabab kan setengah modal ieu kur HP tah itu HP bos eta mah tingali tuh HP bos itu wes HP ditalian ku tali sepatu bos. Kumaha we nu penting mah cekas lain. Salam budak Tasik.